icyo Imana yagushiriyeho kirakomeye cyane gusumba icyo utekereza ko ubereyeho. Aho Imana yifuza kugera harakomeye cyane gusumba aho we wifuza kugera. Ibyo wumva ko ubigezeho ko wagira amahoro ndetse n'ituze biracyari bitoya cyane ku vy'Imana itekereza gukora ku buzima bwawe. Biritubwira ngo ndazi ivyumviro mbiyumviraho ko atari ivy'ivyago ariko ari ivy'amahoro. Imana imigambi ifite ku buzima bwawe ntabwo ari ivyago ahubwo irakomeye cyane. Umuntu ntabwo ari ikintu gitoya nk'uko abantu batekereza ko bapfa kugukuraho bikaba birarangiye. Birivuga ngo ngushushanyije mu biganza, intambuko zawe ndazihozaho amaso. Umuntu Imana yashushanije mu biganza ndetse intambuko ze izihoza kw'amaso, uribaza ko ari umuntu asanzwe wopfa gukora uko wishakira ukibaza ngo bihereye ngaho. Umuntu ntabwo ari mu maboko y'umuntu cyangwa y'undi muntu, ariko umuntu ari mu maboko y'Imana. Umuntu yabayeho kubwo umugambi w'Imana, yabayeho kubwo ubugombe bw'Imana. N'uyo kubera Satani yakubabariye yakugiriye impuhwe, kowe na Satani ntacyo mufana, ariko uriho kubera umugambi Imana yari ifite ku buzima bwawe. Kandi umugambi Imana ifite ku buzima bwawe nta mwana w'umuntu yawuhagarika, nta mwana w'umuntu yabashaga kuzibira. Yesu acira abantu umugani ariko arabigisha, arababwira ati umuntu umwe yari ko arirenganira aca mu itongo ry'undi muntu, ariko ari muri iryo tongo ikidasanzwe yabonye muri iryo tongo ry'undi muntu ngaca aratangara cyane. Abonye iryo tongo ryiwe ryuzuye inzahabu, yatoye akazahabu kamwe, agiye kureba asanga noneho ibibuye byari bihari byose byari bigize hafi iryo tongo byose apimye neza asanga ni zahabu gusa. Asanga rero uwo musozi cyanye uwo murima asanga nta kintu kiriko kirahamera. Kumbe impamvu hatamera ikintu na kimwe ni kubera munsi hari izahabu, hari ubutunzi burengeye ibyo umuntu yateragira hejuru hanyuma akitega akabirindira mu mezi cyane mu myaka. Noneho acarabaza ati mwondangiranye rino tongo kugira ngo ndarimugurire. Abantu benshi baramubaza ati se rijya tongo urarigura rikumarira iki? Ayo mafaranga ugiye guta, ayo mafaranga wahaze, nimba ari itongo ukeneye twe dufite n'irindi ryiza risumba rirya kandi ry'amahera makeya. Ariko ntibari bazi we icyo yabonye muri nyatongo. Ngacaragenda abonana na nyene itongo, aramubwira ati njyewe ndashaka kugurira ririya tongo ryawe, uriya musozi wawe numva ashaka kuwugura. Aramubwira ati ese ko ari amabuye gusa, uriya musozi uzakumarira iki? Aramubwira ati njyewe gusa nyemerera ndakugurira urya musozi kandi ndaguha amafaranga yose ushaka. Noneho aramubwira ngo ngaho yazane. Yemera kugenda ngagurisha ivyo atunze byose kugira ngo abashe kuronka iryo tongo. Ariko mu vyumve ntabwo yarakeneye iryo tongo, ahubwo igikomeye yarakeneye cyari kiri muri iryo tongo. Imana yatanze umwana wayo. Birivuga ngo urukundo Imana yakunze abari mu isi rwatumye itanga umwana wayo w'ikinege kugira ngo umwizera wese ntapfe rubi ahabwe ubugingo budashira. Imana ntabwo yatanze Yesu kubera ibikoko cye kubera inosi. Imana yatanze Yesu kubera wewe uri kuranyuva kugira ngo bashe kugira ubugingo budashira. Niyo mpamvu Imana yatanze Yesu. Uri umuntu w'agaciro ko watumye Imana iheba byose, isiga byose. Birivuga ngo yasize icyubahiro asiga ubwiza. Alebo shantabareya mu Bifilipi batubwira ngo ntabwo yiyumviriye ko kuringanira n'Imana ari ikintu yapfa kumiraho. Ivyo yarabisize kugira ngo wewe nanje tubashe kuboneka. Uyu mwami wacu nahabwa icubahiro. Turabaramukije mwese bakunzi b'ikiganiro, aracyariho ivyizigiro. Amahoro y'umwami wacu Yesu nakomeze kubana nawe. Turagushimira wewe udukurikirana kuri no channel yanyu ya Haracyariho Ivyizigiro TV. Amahoro y'Imana nabane nawe.
turagushimira wowe umaze gukanda sabone cyangwa subscribe, turagushimira wowe ukanda partage ugasangiza abandi kugira ngo bashikirwe n'ino nyigisho. Turagushimira nawe ushyiraho like ndetse ukanandika no muri commentaire. Ivyo ubikoze ubu duteye intege zo kubakorera ibindi vyigwa uko bitumenyesha ko bagizene ko bashe gukurikirana zino nyigisho. Imana rero iguhezagire cyane. Turakomeje ikigwa twatangiye gifite teme ivuga ngo kubera iki uriho, niye mpamvu ituma uriho. Menya impamvu uriho cyangwa menya icyatumye Imana ikurema. Menya impamvu uriho kandi umenye icyatumye Imana ikurema. Iki gice rero turimo ari nacyo nifuza ko Imana idushoboje tworangirizaho ni gice cya karindwi. Igice cya karindwi, cya gatandatu twarakivuyeho tugeze ku gice cya karindwi. Kino gice cya karindwi rero ndashaka kuvugamo ikintu cya karindwi cyanye impamvu ya karindwi yatumye Imana ikurema cyangwa yatumye Imana igushiraho. Impamvu rero ya karindwi yatumye Imana igushiraho yashaka umuryango bisa. Impamvu ya karindwi yatumye Imana ikurema ikagushiraho, Imana yashaka umuryango, yashaka famiye. Ubundi Imana iriho yonyene yitwa ndiho. Ni Imana iriho yitwa uhoraho, yamyeho kandi azahoraho. Ni Imana idasaza ngo yitwaza akabantu. Imana yacu ntabwo igira intango kandi Imana yacu ntabwo igira iherezo. Haleluya. Birivuga ngo uko yariri kera na n'uyu munsi ni kwiri. Ni Imana idahindagurika kandi ni Imana iberaho icyarimwe. Imana yacu ntabwo yaremwe ariko yararemye. Imana yacu ntabwo ifite izindi mana ziri hejuru yayo. Niyo soko y'ibintu byose. Vaniri hejuru y'ibintu byose, niyo yasizeho ibintu byose. Ivyo tuzi n'ivyo tutazi, ivyo tubona n'ivyo tutabona, byose byashizweho nayo kandi navyo birabizi. Imana ihabwe icubahiro. Imana yacu irakomeye, Imana yacu irahambaye, ntabwo isa n'abamarayika. Imana ntabwo isa n'ibizima bine cyangwa abaserafi n'ibindi. Imana yacu irisa, irakomeye, nta kintu na kimwe wayigereranya nayo. Ubwayo irakunda kubivuga ngo mbega mwangereranya nani? Ninde wundi muntu njewe mwangereranya? Nta ubaho. Rero Imana yamye ari yonyene. Ibaze rero umuntu iyo ari wenyene aba yumva yigunze, aba yumva amerewe nabi. Ndetse n'abaganga barakunze kubivuga ko iyo umuntu akomeza kuba wenyene, buriya iriya nayo ni indwara ikomeye. Uriya muntu yigunga akaguma wenyene, biriya bishobora kuvira nk'umuntu kwiyahura cyangwa kwiyanka cyangwa kwanka abantu. Biriya birashobora kuvira nk'umuntu ikintu gikomeye. Niyo mpamvu bakubwira ngo ni byiza ko umuntu uwo ari we wese ategereza kugira umuntu biganira, ashobora kubwira ingorane ziwe, ashobora kubwira ndetse n'imigambi. Nukwiriye kubaho ngo udafise abantu babiri cyangwa batatu cyane nubwo babane bazima, bantu nyene w'umumaro, bantu ushobora kuganirira ikibazo cyawe bakagifata nk'icyabo, atari bantu ubwira ibintu bakaja kuvyamamaza, bandi bakuba hafi ndetse ubabwira ikibazo ahubwo bakagufasha gutora solution y'ico kibazo. Abo bantu nukwiriye kubabura. Nimba atabufite ndagusengeye Imana ibaguhe. Imana iguhuze n'umuntu ateke inyishu yawe. Imana iguhuze n'umuntu azakomora ibikomere ivyo wagiye urategwa n'abantu batandukanye. Rero Imana yari yonyene. Simvuze yuko ku Mana k'ivyo bintu mvuze biba ku kiremwa muntu mu gihe kiri cyonyene kari byo vyoba ku Mana, ariko Imana yo ubwayo ntabwo yari yishimye kuba ari yonyene, kuba ari yonyene. Niyo mpamvu yiyumviriye kurema umuntu. Mbwa umugambi Imana yari ifite by'ukuri ntabwo yari ikeneye umuntu, ahubwo yari ikeneye umwana, yari ikeneye umuryango bisa umeze nkayo, umuryango bashobora kuganira. Hari abantu bibaza ko Imana iganira n'abamarayika, wenda bagafata umwanya bakicara bakayaga bakaganira bagatera story. No, Imana ntabwo iganira n'abamarayika. Abamarayika ni abakozi b'Imana, ni mpemu Imana yashyizeho ziyikorera. Kandi ugiye kureba abamarayika ntibashiriweho gukorera Imana. Ubundi abamarayika bashiriweho gukorera ikiremwa muntu, kubera Imana yacu ni Imana ishobora byose, ni Imana itaruha, ku buryo twavuga ngo yari ikeneye imfashanyo
imfashanyo ivuye ku marayika, oya, byose irashoboye kubikora, ariko yashyizeho abamarayika kugira ngo bafashe ikiremwa muntu. Ibyaremwe byose bindi ukuyemo umuntu, Imana yabishyiriyeho gufasha umuntu, gukorera umuntu. Nayo Imana ni Imana yikwije, ni Imana ishoboye byose. Ariko akandi ka karindwi katumye Imana irema cyangwa idushyiraho ni uko yashaka umuryango. Rero umuryango rero iyo ukeneye, umuryango ntabwo ari ikintu abantu barema, ahubwo umuryango urawuvyara. Imana rero yari ifise umuryango umwe gusa, yari umwana wayo. Niyo mpamvu yatanze Yesu kugira ngo ironke abandi bana benshi, ironke indi famiye nini bashobora kuganira, bashobora kuvugana. Usomye Abaroma 8:29 havuga ngo kuko abo yamenye kera yabatoranije kera gushushanywa n'ishusho y'umwana wayo kugira ngo abe ifura muri bene se benshi. Imana yatanze Yesu kugira ngo Yesu abe ifura muri bene se benshi. Irara masota labadeya. Kintu cya karindwi cyatumye Imana ikurema igushyiraho, Imana yari ikeneye umuryango. Nimba warizeye Kristo, waramwakiriye muri wewe nk'umwami n'umukiza w'ubuzima bwawe, ntabwo ukiri mu muryango w'abantu, uri muryango w'Imana, uri muri famiye y'Imana. Rero famiye y'Imana irafise ingene ibayeho. Famiye y'Imana ni famiye itagiramo indwara, ibibazo, ubukene. Muri iyo famiye iyo uyigezemwo, ubukene muba musezeranye. Pawulo avuga ngo tuboneka nk'abakene ariko dutungishije benshi. Ikibazo singene uboneka, abantu bashobora kuba kubona nta kintu ufite, ariko indani wuzuranye ubutunzi, indani uri kuratungisha abantu. Abantu barashobora kureba hanze bakabona ntacyo umaze, ariko ijuru rikakubona uri umuntu adasanzwe, ariko aratuma abandi batera imbere, bazamuka. Ntukibone mu ishusho abantu bakubonamwo, ahubwo ugwana intambara yo kwibona mu ishusho Imana ikubonamwo. Ntugwanire kubaho ubuzima bumatanye nibwo abantu bakuvugaho cyangwa bibwira, ariko gwanira kubaho ubuzima Imana igomba ko ubamo. Kubera ntabwo uriyo kubera abantu, ariko uriyo kubera Imana. Ariko impamvu Imana yakuremye, yashaka umuryango umeze nkawo, umeze nkayo. Urumva, umuryango uhoraho udashobora gupfa bawuhaye sumu. Ariyo Yesu yavuze ngo bazaba ibyica ariko ntacyo bizabagira. Ariko twama twabonye abantu bahaye sumu, mbere binabaye ngombwa ikanabahitana, abandi bakajya kuyirukisha batinze gato ikabajyana. Ariko umuryango masetereboria, umuntu yamaze kwizera Yesu, yakiriye Yesu muri we indani nk'umukiza w'ubuzima bwe, uyo muntu arahinduka, arakugwa mu muryango w'abantu, agashyirwa mu muryango w'Imana, ariyo bita famille spirituelle, agashyirwa mu muryango w'Imana. Uwo muryango w'impemu ariwo muryango w'Imana. Iyo wawugezemwo, birivuga ngo ushobora kunywa n'icica ntihagire icyo yikugira. Si ibyo gusa, uba ufite ubushobozi bwo gufata inzoka, bisigura ngo uba ufite capacity, ubushobozi bwo gufata Satani, bwo gufata ubushobozi bw'umugwanizi ukabushyira hasi. Iyo ugeze muri uwo muryango, ufite ubushobozi bwo nta kintu na kimwe cyashobora kuguhagarika. Turabona abasore batatu bari barinjiye muri iyo famiye, babatereye mu muriro biranga ko basha. Turabona Daniyeli bamuterera mu ntare, akava yari muzima kubera yaramenye Imana. Acarandika mu gitabo cye avuga ngo abazi Imana yabo bazakomera, nibamara gukomera bakora iby'ubutwari. Abantu babimenye yuko bari muri iyo famiye. Ibaze abamenye honyine ko bakorana n'Imana, ko bagendana nayo, iri mu ruhande rwabo gusa, bashobora guhagarika izuba, bashobora guhagarika ibihe, kandi bikabumvira kubera baratahura umuryango barimo. Yesu yari yiyizi, ageze ku kiyaga agasanga nta bwato buhari, akosa karimbi, we yatera agenda n'amaguru, kagendera hejuru y'amazi. Aji iwawe agasanga wugaye, si ikibazo, agomba kwinjira, umuryango wategereza kwiyugurura, utakwiyugurura naho agacamwa arengana. Umva, ntabwo yashobora kugarirwa bitewe n'iyo famiye yaba amaze kugeramo. Petero bamushyira muri gereza, marayika araza arabugururira. Pawulo na Sila babashyira muri gereza, haza igihinda gikomeye, marayika girane araza arabakingurira. Imiryango y'ibohero n'iminyororo ibaboshyira cagagurika. Iyo wageze muri uwo muryango w'Imana, hari ibintu muba musezeranye. Nta murozi ashobora
kugukura muri iyo famiye, ko biri tubwira ngo Satani aguma yerera arondera icyo agirana, ngo arondera uwo yarotsa, arotsa abandi, arotsa abandi bavuye muri iyo famiye, bavuye muri uwo muryango. Ariko iyo wagumye muri iyo famiye, Satani nta kintu na kimwe ashobora kukugira. Amazi yariko yica abantu mu gihe cya Nowa, ayo mazi yari yabyagiye ko hejuru, ayagendagenda ko yirira umunyenga. Mu bwato we yari yibereyemo, nta kibazo na kimwe yari yifitiye, yaraguwe neza n'umuryango we. Kubera iki? Yari yumvise icyo Imana ivuga maze aragikora. Mu gukora icyo Imana yamubwiye, cyamuhesheje umutekano n'ubushobozi bwo kugendera hejuru y'ibibazo ibiriko biranyitsa abandi, byica abandi, we yarabivyagiye ko hejuru. Abana b'Imana bavuze ngo ibintu vyabuze ku isoko, ntushindiriye uvuga ngo nabihari. Oya, aturata ibintu biruzuye, aturata igitoro kiruzuye, aturata iterambere riruzuye. Bavuze ati asha, mu minsi iri imbere turabona ikiro cy'umuceri duhe kugura amafaranga 100,000. Vuga ati nta kibazo kihari, nubwo bogishyira ku miliyoni, umuceri nzaguma ndawurya. Haleluya! Kubera ikintu bayeho, kubera amafaranga, kubera ibintu bayeho, kubera Imana. Abisirayeli no mu bugaragwa, Imana yaratibura amanu ikabasanga aho bari, bakandura birira imyaka ingahe? 40 batazi isuka batazi kurima no kubagara, batazi business n'ibindi. Imyaka 40 birira gusa, bagaburirwa n'Imana. Abantu barenga miliyoni zingahe? Imana irashoboye gutunga abantu. Nu alakasuvaregibaya, Imana ni Imana ishoboye zose. Imana yashobora no gukumaza imyaka 100 utarya. Eheraba Mose amara iminsi 40 n'amajoro 40 ari kumwe n'Imana, nta nzara nta nyota, avayo ari fresh, nta kibazo. Iyo uri muri presence y'Imana, inzara urabaza. Iyo winjiye muri presence y'Imana, iyo winjiye mu muryango w'Imana, ntabwo urya kubera washonje, urya kubera nyene ubishaka. Iyo winjiye muri iyo famiye, ubukene muba musezeranye, ahubwo uhinduka ugutungisha abandi. Imana ibahezagire cyane. Ari akandi kantu kamwe kanyuma sigaje kuzababwira uce turangiza kino kigwa. Iyi ni impamvu igira 7 yatumye Imana ikurema, yashaka umuryango, yashaka famiye imeze nkayo. Ari nayo mpamvu Yesu avuga ngo ngiye kubategurira ahantu kugira ngo ahondi abariho namwe muba. Umva, ari ikibanza yaciye ajya gutegura. Yaraje hano mu isi aracungura abantu, arabona igikorwa gigenze neza, none aravuga ati famiye tayari yarangije kuboneka. Rero igisigaye nuko ino famiye no yiyegereza kugira ngo ahondi abariho nanje mba. Alegibaya, ahondi abariho nanje famiye yanje iba. Vuba cyane rero izambi zavuga, abizeye Kristo bakamwakira muri bo umwami n'umukiza w'ubuzima bwabo, tuzoca tugenda kubana nawe ibihe byose, aho Satani azafatwa agaterwa mu kiyaga cyaka umuriro n'amazuku, ndetse n'abanyabyaha abatizeye Kristo bagasha ibihe byose. Abizeye Kristo bagitandukanya n'icyaha, maho bakagenda kubana n'umwami ibihe byose mu ijuru. Cyo gihe nta rupfu ruzaba rukihari, nta marira azaba kihari, abantu bazabaguwe neza cyane. Imana ishimwe cyane, ndakwifurije kuzabayo. Ndumva nurangiriza ngaha. Niba ari rya mbere dukurikiranye kuri no channel yanyu ya Haracyariho Ibyizigiro TV, raba aho haruhande gusa yino video nyene, urabona ahantu handitse subscribe cyanye sabone, ucukandaho maze wongera ukande rimwe, ucureba akantu k'inzogera wongera ugakande, kugira ngo igihe cyose dusizeho ikiganiro ubimenyeshwe. Ikindi naco no gusaba nuko usangiza abandi ino nyigisho mu gukanda partage, kugira ngo bamenye icyatumye tubaho, icyatumye Imana iturema. Imana iguha umugisha. Wibuke gukanda like nimba ari cyagufashije, cyandike muri commentaire. Imana iguhezagire cyane. Haleluya. Numva twarangiza dusenga. Data, mu izina rya Yesu ndasengeye umwene data Lakozibakaya. Birashoboka ko atarinjira mu muryango wawe mwana, birashoboka ko atarakwizera, ariko ndamusengeye ngo umutima we worohe, kugira ngo bikunde yizere, ave mu muryango w'isi ariko yinjire mu muryango w'imwema, mu muryango w'abana b'Imana. Birashoboka ko ari umuntu yari yaravuyeyo, ariko ndasenga imbaraga zawo reka zisubize abantu mu kibanza bahozemwo, masetereboria basubizwe mu kibanza cyawe mu izina rya Kristo.
Yesu. Turagushimira ko watwije mu muryango wawe, umuryango w'abatagwara, umuryango w'abadakena, umuryango wo hejuru, umuryango wawe. Turagushimira ko watwiyumviriyeho ugashima mwami kutwiyegereza ukuraho mpaka ugatugira famiye yawe. Icyubahiro kugarukeho mu izina rya Yesu, amen. Andika muri komanteri ati ndi wo mu muryango w'Imana. Imana ishimwe cyane. Wifuza gusengerwa ari kibazo ufise, ari umutwaro uwo ari wo wose, ari indoto ufise zakuzazaniye ukabura uburyo wazisobanura, turahari ku bwanyu kugira ngo tubafashe. WhatsApp yacu ni iyi +257 65 986 540. Mwarayizagiwe cyane.